Ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kabelas dang ya ka jingyaki Black Flag Week ha ka khandai tarik unailur aja arpusau da ka bawa alamayong hakikali tourist taxi ban pinpau ka jing persya ya ka jingle menthi ka sorkar halor ka jingdawa jongki bat halor ka jingyo alat ki kali tourist taxi ki banabar jilla ban kamai lai lan ha ka ni ka jilla Habayakran bat Presiden ke Association uba Rikal Dinas Doling, halor ke Jingpin Pau Menteri ke Kam Jungok Kai uba Paul Lingdo, uba loong ba ke Jing ban khot yakran kalong ki tourist taxi kimeteli. Nakaliang Presiden ke Association, uloong ba un sejubab andala kutshwa ke jingeki kaban long ha ke khatsau tarik unailur aja arpusau, bad halor ke jingong ba ke jilla kaduna hadu ulai hajar teliki kali tourist. Uba Rikal Dinas uloong duna lai hajar teliki kali tourist, nilai hajar teliki kali tourist kiba hap shongsngi nakajingbom yo kamai. When you talk to these associations, there are multiple. They represent just part of East Khas Hills. What about Gar Hills? What about Revive? What about Giant Hills? What are the interests? What are the issues? Let them come up as a single entity and approach the government. Okay. Mayuk kebaong ke Black Flag Week ke sedang duduk kendai trik itu kat sautrik. Kani kecil hijau kalau kita nam taba ke sorkar kam sim lokot ini namar ba lalu bu la ar lai telik city bat hakan ni ke benai ke dep benai kos ni ar puitrik lalu bu city ba kat kot ekran ini halor ke kamat ke bangi la dawan adu mencem snem arza apply ar kendai trik lalu kundu yo tourism minister de musim menteri kam nani musim khot hiru yang ni bahaka ni kabala adep dia yang ni kamat ke bangi oman numsha shui tourist spot mo bandung sapok ki jaka jokai kalau di kamram jungi kino nyak kali kamai sini sapok kejala jungi mo aborok kali kamai ke tutlang bangi dei benyelam kai no ik te kino jokai na kebo na borok koi ke perthai di bawan wan kai ni kejala jungi dia ong fi to ba pol la kren buntu ke lak piang te halor kata ka bai yong mentu si menit me menak tu sing ba kendai trik la pau tu ka ko ki ha ki khobor ba pe jong ki media mo te ki la pau ya tu ngin ong ki kolong ni ya mentai ngin pan lai ban ai reply ki te sipun ki ki ngin se yo kan ni ka singi sa jai ni sa ai ka jing reply ke i bai ba pol kren namar ba bangin su reply no ko bai kren menen ngin reply nam ta singi ka pau no ni kum ki khulung kena ki kan nong no kum geja ka ktin ka thmai long nok kum ka thmai ya ni amo ong ka dan shoot ka ta ka jing thmu ko banyak kun nam ta si saya nam ta kamat nam ta kari bo jing e jong ki trai pal ko khaj ken macam pai ni ano ya ta ka bai ba pol kren menen ngin pai nam ta ka ba long ta ba si sai jan ngin sa ai ke jebab ko piang har ya ka bai ba pol la ong ba 100% ki long ta 100% ki long ta mat bang ni la pha ko ka reminder letter men ka tu ka ar pui trik mo la li bu ha ko ka office trik kam jing ba pol lem ba tourism department ilai hi kan nungut ki asun ki bas nok ti bat ni bat menen men ngiru tak bun hi asun ki bala wan ban snok ti lang haga ni ga jing ki jom ke ngi sepen sai ba hak sedang ga e ba iba pol ikren lamba ba gom ba ka ibun ka asun ki men snok ti dan ni bun ka asun ki secret ni satai mo bat ki bal ki don ko padan ka asun ngan sa ki jubab piang ha ka si sedang so ban jubab ka i ga ba iba pol ikren ang terus ni no dei lai hajar teli ki baduna kali hapo ka jala jungi ne dei baka lai hajar teli ki bun basong ski ne ni angata lai hajar teli ki basong ski ne dei baduna kali ne lai hajar teli te lada kalong hara ka benta ko mangal adep kren ki port ni menai ba adep tu ki media ki hapi ki media ngonga lada ka kamai kawan te wat sa hajar teli ko ba nakau ka e naga jingkhen ke bai ba pol la ai sa hajar teli ki nang yo kamai bangin lan tempiang kita kinang wan ki bon jongok kaya ke jela jumi se ki jaka ba jaka ki spot ke jumi ki jela ki asun pher ngong mai ni namar ba kani ke jing ki hi ke bang ya ki ke ni kaman la ton teng ki wei ki ba menchwa si pho la ne maklanga khatsan snem menchwa ki la ton mo ki lang ba ki bala haswa junga kini ki lai khun si sha ndai ke ke benta kalong ba ki jano ki pun kut no namar kumba jinlong khosi jungi yo le si kadon ke ike cylinder ngam la ban tip henry kumbangan su ong no menta nakaleng ka ike mta nga su ong tang kan ko wei nginya kun bai ya ka ike ke ba pen bha ka met nam ta ki tribal ban
nam ta kita ke jingbun kita ke sandru kalau mai kumni haba don manta shu ai nuksa ka sibil hang tai don goti tu shalong don kastan bapri haba kiyo ke jakati hab ahem kinong yalam don am kinong mi nrei nam ta ka kini ke ason bar khoi ki badan po is khasils kan chukren bai ni don kata ka bangi ongka emjak ma kani kala long lupa kata ka kemi ke badan kini ka is khasils ti ngiru ni tre rengkat kata ka emjak kadi kinong lam ki para sirkai hang to bidan ting nam ta kata nama bengi ni ong iki ngila dep lum ya kini ki asen ki paper na do ki paper pe ki badan ka district ke jungi badan ka ki paper pe juga district ki badan ka jala jungi kini kilai don rengkat bat ni menta bat ni kan ong buru ban pom ban ngin sna no ka wi ka forum in ring sulong be la ka jong ka son tamang ngin don rengkat bat ya bat kani ke EKMDA ka bang ngila mu ngimta ya kani kamat ka bang kwa lembaga Sorkar pengipan ban menteri kamno akan dikejelah cumi.